Sljedeće predavanje je vezano uz hortikulturu, suvremenu hortikulturu i održavanje javnih zelenih površina u Berlinu i Kruno Pekaš će nam predstaviti rezultate. Dobar dan svima, evo lijepi pozdrav. Mislim da će se dobro ovo izlaganje možda nadopuniti nakon kolegice, zato što sam i ja shvatio zapravo da u Hrvatskoj imamo još uvijek jako puno pilot projekata, a nemamo realizaciju. I sad ću napraviti jedan pregled svega. Mogu bi sat vremena govoriti o suvremenoj hortikulturi u Berlinu, ali ćemo napraviti jedan brzi presjek svega. U Berlinu, znači u stambenim četvrtima ima jako puno zelenih površina u kojima se onda etabliraju takozvana livadna staništa. Znači, vi ovdje vidite, ja se ispričavam, krivo sam kliknuo, najbolji mi je onaj moj stik. Vi vidite znači da postoje površine koje se redovito kose, koje se redovito održavaju, ali uvijek postoje koridori sa odgođenom košnjom i to je jako važno. Prošlu godinu sam čuo vijest da je jedna vrsta takozvanog bradatog bumbara za kojeg su mislili da je prije 50 godina izumro u Berlinu, ponovno se pojavio zahvaljujući tim livadnim staništima koje su etablirali. Također tu ono što je dosta važno je da se to označi, ti Wiesenbiotope. Možda to izgleda kao nekakva trava, neuredna i tako dalje, ali kada malo bolje pogledate onda ćete vidjeti stvarno raznolikost vrsta koje ovdje prevladavaju i livadna kadulja i mnogo drugog cvijeća koje možda ovako na prvi pogled se ne vidi. Ono što kada govorimo o odgođenoj košnji, ja sam ju nazvao rubna košnja, ne znam da li uopće u Hrvatskoj ima taj termin. Naime, ako se kosi u 4. i 5. mjesecu, onda se radi rubna košnja od pola metra ili 1 metar, da bi znači staze izgledale uredno, pregledno, ali se jednostavno ostali dio ostavlja. Ovdje vidite čak da jedan dio ove divljine ostavljaju. Dakle, ovo tu je predio sa koprivom koji se u principu uopće ne kosi, kosi se samo ovaj dio. Dakle, i takvih ima prostora. Evo, to je u principu tako to izgleda i to tako izgleda sve do 1.6. Znači, Zellendorf, dakle jedan predio u Berlinu vam ovako zapušteno izgleda do 1.6. Od 1.6. kreće dalje onda lagano, postepeno košnja. Niko se ne žali na da će pas nekakva grana sa stabla, da će alergija doći, da lišće radi smeće i tako dalje, da će nešto izgmizati iz te trave, to funkcionira. Naime, kad krene košnja, onda ne ide kao što je bio pilot projekt u Zagrebu, kad je krenula košnja, onda se apsolutno sve odjednom pokosilo. Ne, tu postoji parcijalna ili naizmjenična košnja, to su opet neki moji izrazi, da li stručna terminologija postoji, nisam siguran. U svakom slučaju, vidite na ovom jednom manjem dijelu, uvijek kliknem krivo, ovo je mali prostor od 100 kvadrata, pokosili su prvo jedan dio i onda su pustili jednostavno kukcima da se presele u ovaj drugi dio. Kad ovo tu naraste, pokosit će se onda ovaj dio. Dakle, to je ta parcijalna košnja. U nekim predjelima, naravno, ne ide se sa malčerom, nego se ostavlja ovaj otkos ležati nekoliko dana da bi sjeme se moglo rasipati u toj travi, da bi se kukci mogli spasiti, otići na neki drugi dio i onda se kupi to sjeno koje se može onda i za malč kasnije koristiti i tako dalje. Ovo je jedan veliki park u Berlinu, Britzergarten, meni jedan od najdražih. Kao što možete vidjeti, ovdje je površina koja se kosi. Dakle, to je jedan balans napravljen u parkovima gdje imate, znači, redovitu košnju, čak i zalijevanje, savršenu travicu gdje ljudi borave koje koriste onda građani za
za odmor i rekreaciju, a onda imate opet cijele te koridore sa travnim biotopima i šta još, dakle integriraju se proljetnice u te travnjake. To je jako zgodno zato što integriranjem proljetnica u travnjake vi zapravo percepciju stvarate građanima da nešto postoji lijepo u toj travi što cvate i onda se tako na neki način lakše odgodi košnja do ovog 1.6. Pogledajte kako izgledaju ti parkovi sa narcisama. Naravno da nećete sad tu ići sa kosilicom i to je nešto što je stvarno prekrasno. Evo, pogledajte. Naravno, ono što sada idu i zakoni u izmjene, ja bih jako volio i zalagat ću se za to, evo, da uvedemo ovo u zakon kao što to ima Njemačka. Dakle, Njemačka ima taj Bundesnaturschutzgesetz u kojem stoji, dakle, zabrana sječe stabala i drastičnog uklanjanja grmlja. Dakle, možete po ljeti malo sa škarama poštucati živicu u formu, ali je zabrana sječe od 1.3. do 30.9. To svi znaju, to mi kao vrtlari smo također morali uvijek poštivati. Također, određeni gradovi u Europi i regije, kao što su Salzburg, Hamburg, Berlin, Beč i tako dalje, imaju nešto što se zove odluka o zaštiti stabala. Dakle, Baumschutzverordnung, i on zapravo što kaže? Ja mislim da jedini grad u Hrvatskoj koji ovo ima i za kojeg sam ponosan je zapravo grad Pula. Što znači da vi stablo koje je u vašem vlastitom dvorištu ne možete samo tako ukloniti, već morate tražiti dozvolu grada. U Njemačkoj je to otprilike opseg debla 60 cm na visini od 1,30 m. I takvo stablo ne smijete ukloniti. Ako dobijete dozvolu da ga smijete ukloniti, imate obvezu zamjenske sadnje. Puno puta kad sam radio u vrtnom centru su mi dolazili ljudi sa listom i pokazivali mi, evo, srušili smo drvo, kao dobili smo dozvolu, ali sad moramo nešto od ovog na listi posaditi. To je naime lista sa autohtonim vrstama bilja koje onda netko mora posaditi koji je dobio odobrenje da može srušiti. I vidite da se ovdje stabla ne ovršavaju kao kod nas. Mi imamo stvarno jednu katastrofalnu situaciju sa ovršavanjem stabala, sa nestručnom brigom o stablima, sa uništavanjem cijelih drvoreda. O tome ja svakodnevno pišem na svom blogu. Pogledajte kako izgleda u Berlinu jedno stablo. Kod nas bi ga caknuli do tud. I što je jako, jako loše. Dakle, ovo smatram da su najglavniji, dakle, problemi kod nas. Dakle, strah od odgovornosti, jeftinije radikalno skratiti nego stručno održavati, loše educirani izvođači radova, tu je i pritisak građana i tako dalje. Ono što je također dosta za primijetiti su odumrli trupci koji ostaju u nekakvim gradskim šumarcima. Dakle, oni se ne uklanjaju iz šume. To je vrlo važno zato što su oni zapravo poput spužve na neki način, kad strunu mogu jako puno oborina ovoga primiti, a da ne govorim koliko su važni za lišajeve, za gljivice, za našu pčelu drvaricu, za jelenaka koji je zaštićen. Jelenaku treba, čini mi se, do 5 godina da se od jajašca izlegne u spolno zrelu jedinku. Tako da vidite koliko je važno ostaviti te trupce mrtve, a evo čak se rade i dizajn vrtova gdje se ostavljaju namjerno ti trupci da djeluju prirodno. Postoji jedan pilot projekt, evo to je sad pilot projekt isto u Berlinu, gdje se zapravo lišće ne uklanja iz parka, ovo je jedan poison park, u Berlinu. Vidite opet da su određeni dio površine naravno pokošen, to je namijenjeno za građane, a onda jedan dio su jednostavno ogradili i pustili da lišće tu trune, da se stvara lagano humus i tu će onda kasnije testirati zapravo upojnost tla. To je ono što je važno, da oborine koje padnu da ostanu i da mogu proći kroz tlo. Evo vidite, ovdje čak isto ostavljaju lišće, znači ispod živice. I naravno oznake su da bi onda to ljudi mogli razumjeti. Ono što je isto također važno, u Berlinu postoji jedan stari ranžirni kolodvor koji je zatvoren
i kojeg su jednostavno pustili ovako kako je, ništa nisu od njega radili, nego su jednostavno ga proglasili parkom prirode i napravili su ovakve, evo vidite, šetnice. Vrtići nisu sa ljevanom gumom i sa plastičnom travom, nego su sa prirodnim materijalima i niko se ne boji da njegovo dijete neće nekakvu krivu bobicu pojesti, da se ne bi ozlijedilo slučajno negdje i tako dalje. Pogledajte kako to može lijepo izgledati, da će dječja igrališta su sa ovom drvenom sječkom. Društveni vrtovi su oaze bioraznolikosti, vrlo su važni. To je jedan zakon koji kaže Schrebergarten, tamo oni mogu imati i svoje kućice. Isto tako, tu su generacije provodile svoje vrijeme. Kao što sam rekao, to su oaze bioraznolikosti, ljudi imaju tamo u tim vrtovima i voće i povrće i mala jezerca i tako dalje. Kod gradskih jezera, također vrlo važno, ne mora u parku ili na jezeru čovjek imati pristup apsolutno svakom kvadratnom metru, nego se ograđuju na ovaj način, znači obala da bi bila onda korisna za, ne znam, crne liske, za labudove i tako dalje. Dakle, to sve se već provodi godinama. Cvijeće oko stabla nije kao u Zagrebu gdje ćete dobiti kaznu za to, nego jednostavno predate zahtjev i kažete da ispred svoje zgrade hoćete malo posaditi cvijeće i dobit ćete onda uputstva kako to napraviti i koje vrste bilja možete posaditi, što je izuzetno korisno za gradske oprašivače. Parkirališta se vrlo često znači rade sa kaldrmom da budu vodopropusna, rade se sa odmaknutim ovim rubnjacima da znači višak oborina može utjecati u zelenu površinu, sade se stabla, pogledajte sa mladim stablima kako se već može dobiti cijena na parkiralištu. Idem brzinski, evo jer nema puno vremena. Zeleni zidovi, pričamo o zelenim zidovima, oni ih tamo već koriste. Zeleni krovovi, ovo su krovovi koje sam ja uređivao u Berlinu. Pogledajte kako to prekrasno izgleda. Začinsko bilje je vrlo, vrlo zahvalno za takve vrtove. Mogu se posaditi trajnici, jednom ih posadite, uvijek ih imate svake godine. Povišene gredice u gradu, znači za stabla koja su plitkog korijena, za prostore koji su u strogim urbanim centrima gdje nema prostora u tlu zbog instalacija se mogu, dakle, od kortena ovakve povišene gredice napraviti. Ljudi su vrlo opušteni što se tiče svojih balkona, nema pelargonija i petunija, nego su jednostavno raste drače, evo raste divlja mrkva, a naravno samoniklo bilje itekako oprašivačima važno. Ne sade se, dakle, danas imamo cvijeće koje je korisno za pčele i imamo kultivare koji su potpuno beskorisni, a to su petunije. Umjesto petunija možete kalibrahou posaditi, umjesto pelargonija na koji ne idu nikakvi kukci, možete posaditi verbenu. Mačuhice su no-go, mačuhice su potpuno sterilne. Ja ću jednog dana napisati knjigu Vrtlar koji je mrzio mačuhice. Mislim da će biti popularna. Dalije koje su puna cvijeta isto ne idu nikakvi oprašivači na njih, to su kultivari kojima su prašnike maknuli i stavili im dodatne latice da bi bili atraktivni, ali postoje dalije otvorena cvijeta koje su korisne oprašivačima. Jesenski vrijez neće nikada otvoriti svoje pupoljke zato što je ovako dekorativniji. To znači da isto nije koristan. Dakle, ovo možete baciti u smeće i još ih farbaju, pogledajte. Ali zato kupite eriku. Kupite eriku prije nego Kalunu vulgaris. Dvorišta poslovnih zgrada, evo vrlo brzo, nema travnjaka, dakle sadi se grmlja koja su važna za ptice. Pogledajte cvjetne livade između prometnica, kako se lijepo mogu urediti. Ovo sam ja sadio od lukovica koje su trebale završiti na kompostu. Koliko su važno samoniklo bilje koje ovako raste iz pukotina kaldrme i naravno prerijski vrtovi oko stambenih zgrada. Pogledajte kako to lijepo izgleda. Divizma, žuti stolisnik, nema mačuhica i nema vodenika. Evo, pogledajte. Ovo je u parkovima. Parkovi se uređuju sa trajnicama. To želim napomenuti. Mi trebamo u našim parkovima puno više trajnica i puno više grmlja. Evo, pogledajte ovo kako to izgleda u parkovima. Eto ga, hvala vam lijepa.
Evo, zahvaljujem na ovim konkretnim prijedlozima mjera koji se svakako mogu provoditi. Pitanja, imamo vremena za pitanja, evo ga. Evo, imam pitanje ovoga. Super ste bili s vremenom. Da, jako lijepa Odite prezentacija, samo tu, hvala vam. odite samo. Samo me zanima, predivno je naravno, ali dok razgovaram s ljudima tu u Zagrebu, dok vidim da je ne da Bože nešto pokošano, vidi što se ne brinu. Vidi kako pušta se drač da raste u okolo i tako dalje. Što vi bi rekli iz vašeg iskustva, na koji način utjecati da se što prije počne ljudima mijenjati svijest? Da li možda je u Njemačkoj bila nekakva praksa podjele biljaka koje nisu, dakle ne vodenika i tako dalje, nego biljaka koje su samonikle građanima, da onda od njih siju pa neće kupovati mačuhice pa će se na taj način zamijeniti. Mislite li da bi takve prakse mogle pomoći? Ja mislim da na svim nivoima treba nešto ovoga napraviti. Evo, u Poreču smo uspjeli dobiti mogućnost da ozelenimo jedan kružni tok i posadili smo, na 130 kvadrata smo posadili 1000 sadnica, 23 vrste trajnica. Time sam zapravo htio pokazati kako se može i kako kružni tokovi ne moraju samo biti trava i tako da treba na svim, mislim, edukacija je jako važna i zbog toga ja intenzivno pišem o tome i vidim da ljudi to ipak shvaćaju. Međutim, imamo i dalje ljudi koji kad vide visoku travu odmah imaju strah. Ljudi jednostavno imaju strahove. Zašto? Zato što ne znaju. Zato što ne znaju. Mi puno puta vidimo, ja isto nekad znam vidjeti nekog kukca na bodu, pa ne znam je li on štetan ili nije, i onda mu stavim ruku da me grizne. Evo, to mi se sad nedavno dogodilo. Onda me je cvaknuo, onda sam rekao idem ja prije provjeriti o čemu je riječ. Znači, edukacija je jako važna i to treba ljudima. I naravno, gradski oci bi trebali imati malo više smisla oko toga. Njima je najjednostavnije samo kosilicu po kosi, stabla i to je to i ništa drugo. Ovo sve treba održavati. Rijeka je jedna od najgorih gradova što se tiče devastacije zelenog okoliša, ali tu smo već napravili jedan dobar korak, tako da se ide dalje. Imamo vremena za još pitanja. Evo, može. Osjećam se kao političar ovak kad dižu ovaj mikrofon ovak lagano. Dobar dan. Recite kako je to u Njemačkoj institucionalno riješeno vezano za nadzor nad privatnim zemljištima i ko šta sadi, odnosno sječe drva, kakve su kazne, tko propisuje dopuštenja? Dakle, što se tiče stabala, postoji taj Baumschutzverordnung za određene velike regije i ove gradove koje sam spomenuo. Što znači da vi ne možete samo tako ukloniti stablo, dobivate kaznu. Kazna za uklonjeno stablo bez dozvole je do 50.000 eura. Dakle, kazne su paprene. Kod nas su kazne u odlukama o komunalnom redu vrlo niske. Dakle, njih treba zapravo u zakonima, koliko sam informiran, treba ih tamo povisiti da bi onda na lokalnoj razini mogli drastično povećati te kazne. I tamo su ljudi osviješteni, tamo će vas susjed cinkat na neki način i reći će da rušite nešto što ne smijete. Ne? Ali postoje dozvole, može se uvijek s gradom razgovarati. Na jednoj od ovih slika koje sam prikazao je jedan krajobrazni dizajner dao ideju da će napraviti vrt sa trajnicom na nekakvih 200 kvadrata u samom strogom centru grada, kraj Kudama u Berlinu, i oni još uvijek održavaju, dakle sa građanima i on uvijek održavaju još uvijek tu površinu, a grad je dao samo zalijevanje. On čak prije posla sa taškom ode tamo, brzo zalije na bicikl i onda ide na posao. Dakle, i tu su i građani. I naravno ovo oko stabala je omogućeno da građanima. Dakle, ta participacija građana mislim da je jako važna i vi ako želite možete uplatiti 400 eura ili 500 da posade stablo u vaše ime i može vaše ime stajati. To je vrlo važno jer kad roditelji posade takva stabla, onda će djeca reći nemoj ga uništavati, to je moj tata posadio ili moja mama. Dakle, ta participacija građana zajedno i ta visoka svijest, ta ekološka svijest ljudi je jako važna. Ali to ćemo dobiti edukacijom. Imamo je vremena za još jedno kratko pitanje. Ima? Nema. Ništa, zahvaljujemo, baš je bilo interesantno.